салом шунавандагони азиз, нашри хабариро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз душанбе 19 октябри 2020 сол аст. таҳаввулотҳои ин соатаро аз Русия шурӯъ мекунем. филми дар марз ки ба қалами филмнависи тоҷик Искандар Усмонов навишта шудааст, дар Русия сазовури ҷоизаи бошукӯҳи фестивали Арткино гардид. филми офаридаи коргардон ва филмнависи тоҷик Искандар Усмонов дар номинатсияи беҳтарин филм дар тӯли 20 дақиқаро ба даст овард. ҳамчунин дар як ҷашнвораи дигари филмҳои беҳтарин дар Лондон, филми эҷодкардаи Искандар Усмонов беҳтарин филми кӯтоҳ аз Осиёи марказӣ дониста шуд. Искандар Усмонов дар мусоҳиба бо бахши ХАБАРҒОИ радиои муҳоҷир иттилоъ дод, ки филми дар марз баъди ба даст овардани ҷоизаи бошукӯҳи Арткино дар 55 шаҳру вилоятҳои калонтарини Русия манзури бинандагон гардонида мешавад. офарандагони филми дар марз мехоҳанд филми мазкурро дар Русия манзури муҳоҷирони Тоҷикистону Қирғизистон низ гардонанд. филми дар марз дар ҳамкории филмнависи тоҷик Искандар Усмонов ва коргардони қирғиз Тинчикбек Абдулкасимов дар заминаи қирғиз филм ба набор гирифта шудааст. дар ин филм ҳунармандон бо забонҳои тоҷикӣ, қирғизӣ ва русӣ ҳарф мезананд. филми дар марз аз ҳаёти нафароне қисса мекунад, ки дар марзи муштараки Тоҷикистону Қирғизистон зиндагӣ мекунанд. саҳнаҳои филм тавре сохта шудаанд, ки бозгӯи ҳаёти ҷудогонаи хешу ақрабо дар ду тарафи марз аст. паёми асосӣ ин аст, ки дар ҳама ҳолат инсон боқӣ мондан зарур аст. шаҳр медиҳад Искандар Усмонов. филмнависи тоҷик ва коргардони шинохта Искандар Усмонов ҳоло дар Маскав паи офаридани филми бисёрсерагии ҷавонони Русия аст. мавзӯи дигар ва шумо хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед. шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ дар Маскав дар соли 2020 40% коҳиш ёфт, гуфтааст раиси шаҳри Маскав Сергей Собянин дар мусоҳиба дар эфири шабакаи телевизионии Русия 1. Сергей Собянин таъкид кардааст, ки коҳиши шумораи муҳоҷирон ба бозори меҳнат бахусус дар бахши манзил ва коммуналӣ таъсир гузоштааст. ва иброз намудааст, ки на ҳар як москвагӣ ба кор бо асбобҳои дастӣ, бел ва ҷорӯб розӣ мешавад, аммо мо ҳоло ин масъаларо тадриҷан ҳал карда истодаем, аз роҳҳои дигар кор мебарем, таъкид кардааст шаҳрдори Маскав. аммо Сергей Собянин возеҳ накардааст, ки дар сурати Норасоии муҳоҷирони меҳнатӣ дар бахшҳои манзилию ва коммуналӣ Маскав аз чӣ роҳҳо кор бурда истоданд, чун дар ҳамин суханронии худ шаҳрдор иброз мекунад, ки сокинони Маскав ба чунин корҳо майл надоранд. Сергей Собянин илова доштааст, ки мақомоти Маскав сокинонро аз дигар минтақаҳои Русия барои ҷуброни норасоии нерӯи корӣ ба Маскав ҷалб карданиянд. аз рӯзи 15 октябр департаменти нақлиёти Маскав дар якҷоягӣ бо кормандони мақомоти полис ва мақомоти Роспотребнадзор ба пурзур намудани назорат аз болои риояи ҳолати пӯшиши ҳатмии ниқоб ва дастпӯш аз ҷониби сокинони шаҳр ва меҳмонон дар дохили нақлиётҳои ҷамъиятӣ дар пасманзари афзоиши бемории COVID-19 корро шурӯъ карданд. гуфта мешавад, ки мусофирони бидуни воситаҳои муҳофизати шахсӣ ба нақлиётҳои ҷамъиятӣ роҳ дода намешаванд. ба ҳисоби миёна дар як рӯз рейди мақомот оиди риояи чораҳои гигиениву санитарӣ дар дохили метро дар 5 хатти ҳаракат муайян карданд, ки зиёда аз 40 то 45% мусофирон аз чораҳои тавсияшуда кор намегиранд ва бидуни ниқобу дастпӯшакҳо вориди метро мегарданд. вобаста ба ин масъала низ дар саҳифаи гурӯҳии фейсбукии мимигранте, ки аз ҷониби ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон Валентина Чӯпе ки идора мешавад, корбарон аксу навор гузоштанд, ки нозирони хадамоти бехатарии роҳу нақлиёт, полис ва намояндагони мақомоти Роспотребнадзор оиди истифода накардани дастпӯшак ва ё ниқобҳои муҳофизатӣ дар нисбаташон санадҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб медиҳанд, ки ин амал дар пай то 5000 рубл ҷаримаро дорад.
یادرس میشویم که در چند هفته اخیر افزایش حالتهای نو کرونا ویروس در فدراسیون روسیه و جهان رو به افزایش نموده است. یک هفته پیش نیز مقامات بهداشتی مسکو از اوج نو کرونا ویروس هشدار دادند و در این سمت نیز یک قطار نیمه محدودیت ها را راه اندازی نمودند. ولی در صحبت خود با خبرنگاران یکشنبه 18 اکتبر سرگئی سوبیانین شهردار مسکو ابراز داشت که وضع کمی رو به بهبودی آورده ایستاده است، اما رعایت طلبات سانیتاری و اپیدمیولوژی در همه جایهای جمعیتی قطعاً باید رعایت کرده شود، گفته است شهردار مسکو سرگئی سوبیانین. شما تحولات این ساعت‌های تاجیکستان و جهان رو مستقیما روی موج رادیو مهاجر در نشر خبری میشنوید و ادامه میدیم. در مسکو میمونیم. شهردار مسکو سرگئی سوبیانین جاری کردن چاره‌های بی‌نهایت محدود در پایتخت روسیه را بنابر کرونا ویروس نوع کووید 19 غیر قابل قبول نامید. چاره‌های شدید، جاری کردن ساعت کومندانتی، منع کامل حرکت در شهر، منع ورود و برآمدن، بستن تقریبا همه کارخانه‌ها، برای ما این چاره‌ها کاملا غیر قابل قبول و غیر امکانند، نوشته است سرگئی سوبیانین امروز دوشنبه 19 اکتبر در وبلاگ خود. استراتژی اپتیمالی یافتن راه میانه در بین بستن شهر و کاملا دست کشیدن از چاره‌های محدودکنی است. به ساحه‌های اساسی اقتصادیات محدودیت جاری نکنید، آدمان را از کار محروم نکنید، اما در عین زمان امکانیت پیدا کنید که زنجیره‌های پهن‌شوی کرونا ویروس را پیشگیری کنید، گفته است سرگئی سوبیانین در خطاب به صاحبکاران و رهبران بخش‌های دخلدار مأموریت شهرداری. سرگئی سوبیانین چاره‌هایی که علاقه در مبارزه با کرونا ویروس تطبیق شده‌اند نامبر کرد. مثلا به ساکنان از 65 ساله بالای مسکو توصیه داده شده است که در خانه بمانند که به حساب میانه در حدود مرزی و مأموری شهر مسکو تقریبا 2.1 میلیون نفر پیرانسالان سنی از 65 ساله بالا به قید گرفته شده‌اند. همچنین توصیه داده شده است که شهروندان دارای بیماری‌های مزمن نیز به ضرورت فوری خانه را ترک نکنند. غیر از این در مسکو 370,000 کودک تا 3 ساله که تا حال به باغچه نمی روند و در یک جایگاه با والدینشان زیاده از 700,000 نفر می باشند. اینچنین زیاده از 1 میلیون نفر به کاری فاصلوی گذاشتند. شهردار مسکو تصریح کرد که در مجموع تقریبا 6.5 میلیون نفر یا خود 50% ساکنان مسکو به حساب میانه باید در خانه بمانند که این به مقامات امکان دست می‌دهد تا در مبارزه با کرونا ویروس کمی هم باشد موفق شوند، گفته است سرگئی سوبیانین شهردار مسکو. ادامه خبرها شما مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید و از روسیه به قرقیزستان میرویم. اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قرقیزستان سادیر جپاروف گفت که در صورت تغییر دادن قانونگذاری آماده است در انتخابات پرزیدنتی شرکت ورزد. حالا طبق قانونهای عمل کننده قرقیزستان اجرا کننده وظیفه پرزیدنت نمیتواند نامزدی خود را در انتخابات پرزیدنتی پیشبری کند. در حال حاضر پارلمان علاوه ها به قانونگذاری درباره انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی را آماده می کنند. اگر در نتیجه این تغییرات در قانون اجازه داده شود که در انتخابات شرکت ورزم، من می روم، گفته است سادیر جپاروف. با گفته اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قرقیزستان سادیر جپاروف در این باره صحبت کردن بر وقت است. در این سمت هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. یادرس می‌شویم که در قرقیزستان 5 اکتبر اعتراض‌های عمومی سر زدند که سبب آن اعلان نتیجه‌های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر برگزار شده بود. پس از زد و خوردهای بین تظاهرگران و نیروهای امنیتی، جانبداران احزاب مخالف که به پارلمان راه نیافتند، بنای پارلمان و کارگاه پرزیدنت را غصب کردند. در درگیری‌ها بیش از 1200 نفر مجروح شده، 1 نفر کشته شد. سروزیر وقت قرقیزستان قوباتبک بورونوف از مقام خود استعفا داد. بعدتر شبه‌ها در بشکک از نو سر گرفتند و 7 نفر دیگر مجروح شدند. پس از استعفای پرزیدنت سارانبای ژینبکوف 15 اکتبر وضع در قرقیزستان به اعتدال آمد و همین طور اعتراضها خاتمه یافتند. تفصیل مهمترین خبرهای این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید. در ساعت‌های بعد شما را با خبرهای تازه آشنا خواهیم ساخت.